your best YouTube channel. Why media. Bambi nga woli kumona andiza yoko no bitundu ebyemayuge akukyalira kuko omukyalo ono omukaire anango virus nango virus twayidaga no luvero lwokufuna amawulire nti asula muisanda nga woli kubona yazimba enumba yaisanda ti kuba nti yeyendera wabula azira busobozi abaana yazala wabula oluvero lw'abaana okwekulira wano bavaawo era atayidi baana baliwa era nga ono aba n'omusaada we nga basalawo okutaawo ekiyumba kino oba oliawo omuntu kyandiyese ekibooto bakolesa obutibuti bukapanga bamantisa itaka deni bajiduza aisanda ekyembi ekiriwo kiri nti mumadi gana agali gakagwa eitaka lya bomoike era nga enumba yayo na sayo na enatera okugwa okuwaawo era nga mu kiseera kino bano balinga abasula kuliya nga woli kubona sembera wano makosa onkobereko ko ngoli kubona ekimante kino kyagwire kino kituli kyerere batawo waisanda wetu bakoba nti basula kuliya nikono ko beta kuliya yefula nti asula munda inga asula kuliya kuba webanga ndikwenda okubakola ko obulabe tutawana ndidabwide nga nkola isanga ngandi za kumbali nga bambi nkola bulabe so ni wano asula mono ay mama musobola n'okubaamu ebintu nze ntya musobola okubaamu oba ebintu ebikyamu kyamu ko byetaaga byenda ine ebintu ebyokwekwekamu nze ntya nti musobola okubaamu ku emisota nditi okutiisa mamiwe nakandi baamu emisota kuba ti nze ngalwa kitijinuma so enumba yino buti yawomoka kino kituli kyerere yagwa bataawo bisanda baiduzamu bisanda so ndidi eno oluvera lw'okwira nti enumba eyo omukere eno yagwa tomano ali eyo osobola okuba nenge yetuyamba kuko omukaire ono okumuterekeza ku numba eno ave mu isanda omukaire wangi jebale lekule isanda lyo lireyo ozibe seta wano bulungi omukaire nangobye omumbeda babambeda mu banayiwa likambwe be ndi abambeda fe tuli bawolu omukaire wangi naida wano nga nakuletera ku buyambi kodi naleta ki tikaidukira tukobera ku byetwakuwa amdetera bando ekirana andetera mufaliso ne bulangiti ampa sukali kiro 2 sembira kukwana n'omuno obusokiti bubiri n'emiti gya sabuni 2 kale ebyo byawaawo kye kyawaawo bemmere ne yampwako sukali yawaawo omuno gwampwako wabula sabuni nkaliko n'ekitundutundu kiti n'ekikankumyeko ng'okaikereza muna era mukukaikereza nvwalanga ku lulala kuba genda nvwala eningi sabuni aida kuwaawo ate ndi mugedere ate muzeeyi tiyesobola lero tafuna ku kasente kale twabaawo tutyo okay twayenda mutuyambeku enumba egwali eno mukaire ndibona kai kya bomoike wano enumba yagwa ku maadi gano agali kugwa chekecheke aluyirule lwagwa lwenfumbaku gasigalawo wonka gano gawekerera gano nawali kapaati ako nigale maadi musula kuliya tusula kuliya kutya wempe otayingira ayingirayo tulinawo okulumukira tunalumukira gaye baba kale baba tuli kusaba buyambi mutuyambeku ekisu kigwire kiwoirewo ekisu mwetwekweka tusula kuluya empewo yatufuuwa aye tuzira kyakukola tugumirawo katonda mwene natukuuma kale bababa ebintu bino bizawo misota bino emisota nga gyenda ina awantu awo inogovu bona tomanya kuba nkali kutakulawo oku
So ene numbe tuweka amuku isani oli mutamu nti oberi okwe kikukanza. Empube ni disula omone di kukanga. Empube. Dada mangana kwebigere. Ngo dikoze ki? Denda kwerira difwayo. Wena wadirekerawo. Ndisamba dagolola. Ekyo kulambala waba mugwa kusamba mpube bwire. Nsamba butamba empube. Abantu balowooza abo okukyala babitaano nga wawoza obwire bali kulowooza balowooza nango byali kulambala so ngoli oli omwe oli kusambagana na mpube. Kusambagana na mpube denda kunuma denda kundya. Denda kulya kyomo. Mbona otyozira mmere. Mabyo. Ebyo. Duumole. Oleta mungu akaduuma ng'olwo diseeta. Kale baba. Nsaba buyambi. So ngoka ali kutukobera bya buyambi. Iwe ngo omuntu nteekateeka kido inadde okubona ng'otereze enumba eno. Enumba eyo? Nganze bwendi gano nzira busobozi. Nzira busobozi bwensobola kukoba nti nkole nti mbe. Era nga bwombona ndya bidodo byange ebyo n'abaawo. Nfuna kochada n'aliira ku dodo wange. Kale nzira busobozi. Eri yakoba ati ndi ku bulungi ayenze nzira. Otsa bulungi bolinabo? Nzira. Olya ku dodo eri abandi abatamufuna. Baza nesigira eyo nti ebiva bivu ebyo n'abantu mbaawo. Nzira kujja wa muntu nti nsabaivwa. Mwene ni malima kwawo gendi kuwo nasiga bire bikubi ebyo kwaba kwa ebivwa era oli kubona kabiri ndi kusonda nsigo. Kale. Bya tinungi. Toida kwa ntwa ita kubuyambi na dalo bwemere amupaliso haye kyenumba. Tutwasobola kufuna busobozi bulungi omuyamba kunumba. Aya amadi gagiswire. Ngetu kulazize kitu likyerere gano. Tabana sobola kutuyamba ko. Muzayi mandali. Idonkobere kuku nkwagala nga oluka ebibo wano nemperere. Ni ono ni muzayi mandali. Iba wo mukyalo ono. Abaana tibaida kuniko kuterekeza numba. Baloba. Wabakola ki? Tibaida nga kuwano. Banjira wabuzire. Nje ekina bakola. Abaana bona basobola okuzira omuntu. Bazira omuzaire. Kirigo. Kuba kiri kujja kugwira irala. Magezi ki goli kujosala. Okuta ku baba ibo kunambamu okunsitulikiramu. So ate walonza mu kumani mbavuga leta bunankani no tanga wokukuko. Uti. Ino mantanga wokoko itakawo. O mana bwendi. Amani mwawa tika umukono guno gwameneka tigukasobola kubeda kintu. Mujja kusula kulia. Tuza kyakukola baba. Abantu babalye. Ayenda okutulya kutulya. Watayenda kutulya ayida tuleka. Oba enyama yo tewooma. Tewooma. Kuli batulya ira. Mukaire. So obero lukanga obwibo kirero tokaluka bwibo. Lero gaweyemu. Tikasobola kunina lusozi inenda. Wenina ngwa wabugwe. Kale kitegeeza nti omubiri gwawa kitamina. Nekyo tokasobola kujja mu bibira kulonya mpere kuluka bwibo nofuna mukasenge. Tikasobola na ire. Mpweire mu amagumba agalinga mu musayi mwawa ogutambula. Buli wentambula amagulu ganu. Bwe weni na lusozi ngwa wabugwe. Yo buli kizibu kyawera uwo. Tomama katonda mwene kiya nti olina ekiswa mu numba kyavaamu kirimu kale kirina okusimamu lw'amaanyi kijenswa kikaali so nga kirinamu oli ku kirina kijenswa muli eganswa
mumulike munumba aye ene isande ene mwaseka isande osobola okumulika ekiswa ekyo kisobola mukaire ekiswa ojja kumulika nswa ekiswa kiri munumba lwaki temukitoolamu mana agasima gaziramu agasima amaani gambwamu kuti amage gali kujja mukutu tigali njamu nguli gako njamu nguli ganjamu ira nguli ganjamu ira ayo obusobozi bwene nzira buli kintu mukoba busobozi buli kintu buba musobozi bulwaire buli saawa kyekikuluma amagere gano amagulu omugongo binuma buli kiro ekyakwa kije wanangobe wabikola ki tidi kyena kikola oba kunenda bwende tidi kukyalo kuno wandiyenze ebirore bigiye kuwa awandi ezira yembisindika muna tubisindikirani sindikira difference muna difference akola atya era noba omwise bwabwite takapakasiza abantu bekulya jasaga musanvu ndibona ezamere eriwo ku buva bwenkwagenenge oli kuba buva ojja kulira kuki nja kuwuuta iferierere obaawo nje nkole ntya nje wamunange ndiba ekizirawo obuduuma bubwonanika amaadi oba wakataawo kamaadi gagwa bukali kukala so oleni duma kameramani taga kukuduma mami yali kusubira mu obona ali muri amwe na kuimeka no nogo duma ona soko wanga aidina tidinga abwese kire 3 ono asobe kwanga dili kire 2 budidi na kire 2 eda duma na 2 tidiwera na 2 dizirawo kuba mubisi gana kala kabiri yakendera obero omufumbanga wa muri awo ngali atyo kabiri tayo nonekaino twali akuku baba mwetanga batyanga kwa dumoyo wa mutogosa watamu omuntu nebidandali ebyo nabiryanga kukaba mama babifumba ba mama babifumbanga ni badada kale so buyambe kibo muri kwenda okubayambako buyambe obusingira irala bwa numba nakulya numba nakulya bwensaba bwendi kusinga kwenda mu bulamu bwange nigo batakuwa mutoka motoka yaki nigene evuga yenga nsula gabe nigene evuga yenga ba nesimo zati olubona kuvuga motoga la solo kube yako kasolo kube yakati kakuwe mutoka abe ogisimbe nga banonga yanangobe bonalo eyo motoka ali jimpanga kamaze okuntereza gali ntereza nemba ku ngaba ntubwe bali awali mpe motoka tirobye ayo buyambi bwa numba bwendi kusinga kwenda nakulya babanga bwoli kumbona gano tikali na mani gale nalinga mwamani napakasa kamogo naja napakasole yampaka sente lero tikasobola ngabano bano nabuno nedoni mira kuwale naja idonkolere koti naja lero tikasobola olwobulwaire bwendi nabo ngabali kimone atusa ku mereyo chi sabuni chi sukali chi buti natuka okwegomba nakanti agalyanga kuli nkola nti nobuyambi nobo baba bwendi kusaba munambe tuli kujja mu Christmas muna kunkulu ojadi gidoti yange enumba eri wansi yagwa bituli bye Mungu ankuma ndakubawo nsaba Katonda yena ngemere kwa nkume antuseyo nganka ali mulamu kale katubone bana ife naba yatuyambako ndire na akanti eri yatuyambako kuba kawunga oba ku buyambi bwa numba bina byona
Ng'embeera tinungi leka tusabye mubeerabeera n'ekikulu kusaba n'ekikulu nga nikyo bambi embeera neri wano owomukaire ono nangobi n'omuzeeyo ni mandali bali gano abaana babasuula gano tibakaira bulungi bazirawo so benda okubayambaku mu mbeera yona yona osobola bambi okubayambakuku naddala ku kizibu ekyenumba enumba yagwire n'amaadi numba eno eyeisanda era bonerala nga ebituli byerere bagire nga baziba neisanda ebindi aye nga basula kuliya so bano obuyambi bwosobola okuyambaku kubambi abantu bano bambi bayambe